abise mu haleluya wano wetulaga tugenda kufa babale munonga babale kunda rahanga babale fitina rahanga kana mwebale kuhereza rahanga kana mtarho kuhereza rahanga nangwa wo ryo ko hachire si rarezaga ngore ko wahereza rahanga hereza muhereza wa rahanga wabo ryo ko imente no kamarti 10 kwa tarta kamushanzo ziherezo ziretero zihanga bano mango n'ibya wewe wakwato kare tarta mushanzo zo kazeza rahanga ezente ziwe zibibiri za kwira zibi 10 zibe 15 kokiyo kushanga no kamarta 5 kokubasa kuletera pasta nkoko nkamuleta artibira kanywa amatena wakagira mhani akaheze kijambo cha rahanga ngokuna bena bagambire ngweje sande nza kongera kombeka kuhereza bombeka tombeke kansa ya rahanga turije mu ntundu bare ngokuna bena ntu buryomwe ajine kintu chamani situkwenda minushu twende kwenda kumubiri hereza rahanga haleluya wanji alimba yono yenyini kuganda kesere bantu wetulaga tugenda kufa agambye iki kanje sine sinabagambira obushunzi ati nsonga yo kuhereza alimba bagambira obushunzi zo wabaliyo ko inakatima ko tahereza naje kuruga musitano Ekonga pasto takeyonjireyo hine kinani nyenda kugamba ondeke ngambe gamba tere mwana ugamba tere none gamba ki yebale munonga pasta konka pasta nkubuze buza tino bwire bucete zo mukereza rahanga zo kombeke kansa ya rahanga ati pasta wito murungi nanyenda kubuza twamara emyaka enga itukombekeje kanisa takwa oguru mwaka gwa kabiri abantu abo butahereza abo butatina rahanga cyo kwese byo mwaka gwa kabiri ati pasta nanyenda kugambira ngo tuyo obusuru indwire mbanka esente zitwashona zo mwaka ogwa kuyeskanse ezeje kanisa ino zitwaroka stoko kabo kuziriyo kabo kugura mu banja ati yoize tukimanya ati keno suruwaza abanda bishemwe nyoto kwija kunsuruwaza Bruce cyo cyande suruwaza mungu kugambire mwana ostama toka habyenta amazawe stama toka gikora business kwota kwenda kombeka kanisa ya rahanga jeno zo kombeke baro otunde baro ryo mu kanisa ni tutera pasta ndaya bananga Oli wa mutawana. You are the man of the sister.